Hhayi wabafethu, ngiyabingelela futhi. Bafowethu ngicabanga ukuthi ningashayisana le ndaba le ngwenya le okuthiwa ukhazi lo ebeyibambela lapha kwikhosi kwikhokhothisi. Ithi le ndoda lena-ke hhayi-ke umfana nje kaMtawunga lo bathi uJunior uthi hhayi wayebadakelwa bayethi bafuna u-position 2. Uthi ngeke uze uthole u-position 2 kune-team efana ne-Sundowns ekwazi ukuspenda u-60 million kumdlalo oyi-one, kodwa wena uzohluleka ukuspenda less than 20 million for umdlalo oyi-one. Ethi le yayingeke ize yenzeke kwakungamampunge kuthiwa nje wayedlele nje amanzi kamponjwana uJunior lapho ngokuthi babefuna i-position 2 kwakuyinto engeke yenzeke leyo. Of which iqiniso iy'ngane zakwethu. Iqiniso masilimela nje singancithezi silibeka nje ngoba linjalo. UJunior wayevele ehlanye mayethi wayefuna u-position 2. Ungafuna u-position 2 phakathi kwe-Sundowns eyenza kahle kakhulu ne-Pirates ibiyenza kahle kakhulu, bese uthi wena uzofuna unamba 2. Eyi ebevele egagamela iy'ngane zakwethu wayegagamela. Ngicabanga ukuthi mina u-position 3 lo esiwutholile ubumuhle kakhulu yabo. Besingekho nje isidingo sokuthi ethi yena ufuna u-position 3, mina ufuna u-position 2 kune-Sundowns. I-Sundowns ekhonayo ukuthenga umdlali ka-60 million, afike lowo mdlali loyo akore amagoli kuyo leyo Pirate leyo ewina i-league. Uqinisile nje ukhazi yabo. uBhen uqinise kakhulu bafethu yabo. UJunior lana wayevele nje bagangela abafana abadala kakhulu nje yabo, kakhulu. Wayemele nje yathi hhayi asipeleni kwe-Confederation number 3 siyawufuna. Be-right-ke lapho yabo, be-right-ke lapho. Kodwa-ke hhayi-ke sesiyobona of which kuyacaca-ke manje ukuthi la madoda lawa-ke next season azofuna ukuyi-prove i-Chiefs ukuthi ayina-quality yabo. Ngoba baze bambuza ukuthi-ke lo mfana lo okuthiwa uMoleysane ngoba kuningi mahemhemu ukuthi usayinwe i-Kaizer Chiefs, bekuyena umdlali okade umfuna. Wathi hhayi yena akasilutho angabiza uDa Cruz esho umqeqeshi lo okuthiwa uyeza lapho kwe-Kaizer Chiefs. So-ke hhayi kuthusa abaningi kakhulu iy'ngane zakwethu ukuthi-ke uMtawunga, abafana bakaMtawunga babuye beyibukele phansi i-brand kayise, kababa wabo. Babuye beyibukele phansi kakhulu iy'ngane zakwethu, kodwa asazi-ke iyozala nkomoni ukuthi bazongena emakethe bebathenga abadlali abasemgangathweni nje ophezulu. Asazi lapho iy'ngane zakwethu. Ngibonga ithuba.